Hi friends, ini ang pizza kai kulungai. Tripuri ni indigenous ni pizza jenis namai kulungai. Indigenous pizza of Tripura. Okay, kawin na bakunan ke gota, awasi gota. Tung gota mani, abo wa kiri. Yang ani kiri. Cing bai dalai ke hometown kana dalai ke subida oro thali belai available matro kan bai ang thali belai bai pizza nanai hokuri girokuri dalai ke organic samu healthy samu tabok tawa kiting go amaro na bagai ang light no kiting ke ranai rasa ye oro hunklai amang guri te narkra gura te seping gura tongo obhai ke khainai inke te juda rona to musuke baroi man yaipana angke narkra gura seping gura mai gura obhai ke chom kisa tongo ketei kisa tong ke sapi mai ke obhai ke ma sapi ne asu kepe bia karak tabok sungui nailenya inke tabok thali belai no omhai ke rosnai inke tabok amano omhai ke kiting ke rogoi okhai gre okno omno ke oro kholai roi dona inke sarsa kholoi tongda khor kom klai kholoi tong tabok ke ani pizza sanan ready tabok ke pizza ready sanani omhai ke belai kisa khanse nana ke belai khanke si komong ikle nai kasa kana yang bu kasa kitabo kono sunu pizza hai ke rasne ta kutung ke sai nai gre isut एकदम healthy sam no oil no ghee no cheese very healthy food জীবন রেখে যতন নব খাই চাই মান নব লাই নাম thali belai নাম bang hai bang pararo so thali belai খুব কম কোনো pararo ta dan ka tui wes khai ble jato abo somrok na somrok agono ke ni bazan bijang sita breakfast hisabe use khai man